Atau jelas bahwa raja macam Karolani. Ihamu memorunani Raja Lihuda siapa kamu Dodu Fos, oke? Atau meluti permusi nami anak yang memahami Masopar ada ini. Baik dalam apa? Iya. Ayo. Iya, saya juga. Siulan dulu kali. Arroz
Tuga danam di raja dalam kalian. So dia masuk pada raja ini. Kini si bapak kurang baru. Otik so saya tidak terpotong ada dari. Tunggu dah makin asal. Raja nami aku doli. Alai itu raja telah orang. Sonari mahmu itu mani alamano sopau nami. Kasih ma tu susili harbangan ni. Moro. Para jadi mengenai dia. Kami aku pergi. Kau percaya nak bolong nanti. Ayo masuk. Jangan. Ini tulang apa tulang? Ya? Apa tulang? Raja nami yo doli tulang nami percaya tanah. Kami yang bolong. Marsoba kami 10 jadi per 10 saya susu. Tohor na joli. Molo kami siahan marga siahan na sa baligi sibuk katano jadi situ lulus nunggulan. Tidak tahu. Tidak raja nabi tinulo kami di tadi kota bang Raina. Molo tu pehubak kami raja nabi akan tinggal na gabi. Mangduja kamu na lagi. Badai marohan jadi molo tu mau susah dia terpahami. Uci harbangan ni panahon ka ubong ni na borbon. Badai marohan raja las marohan raja Butima. Kami menjalaras. Pasal meron ang bisi. Jalan apa rasi dulu? jalan. Iya. Nako pala sulit ya. Sana mau sana. Iya. Pasama tu dah. Oke. Iya. Apa baru? Gak itu lah. Kalau kami nonton umur na dari aku laki Kau kau. bahagia. Pasal Jalan tu ribet tadi. Pasal Aku pun jalan tanah ni jauh. Kita cilak ini. Nyoma. Iya. Iya. Asal apa ribet dah? Bahagia. Baru. Apa baru? Anak ramu. Mana si rohani? Oke. Oh, lo. Ang do pera nabi? Iya. Sadar na ang guru teh. Dan itulah. Parpunguan mau sudah itu jalan rumah. Inang raja nabi? Oke, ma, apa? Memang guru. Kalau untuk raja ini memang calon nasionalis nabi uja salon, lastar warna itu. Ya ini memang guru. Mana sekarang Iya. Oke, ma. Alas Nabi. alas orang baru. Mana si Mau raku? lihatin, ma. Loga sa ini. Ama tu orang nabi. Pas tu kabur untuk kakaknya ribut situ saudara. Doju nama saudara. Doh kai situ tiu. Iya. Asa doh nak mentok saudara kakaknya tu emang guru. Asa tu sangkar motor dulu apa dulu masa tua. Kami mana dulu muna si nurak kena pindahan. Iya. Asa doh nama sama kakaknya tu dua. Asa dulu ko nama halto. Dulu ko nama robelan. Aku nama halto mana? Dulu natunggu di dulu ni. Dulu dia. Di robelan. Hos mani hula nama jalo. Tunggu masuk ni nama. Abang baru. Oh. Semua harapan polisi orang nami asa sama asa nami separuh di situ. Sahabat. Aduh. Pasama tu lagi si Maduga. Mana dia berada? Iya. Kembali ke depan. Oke. Sampai.
Anggiat matutu udubang gabian udubang orasan tu pinopari goto namin ng sormatuon. Jalan di hamu kaberek ko pinopari rekon. Sabi ba hamu dohono sinohono ko hamu pinopari na boru ko pusigora. Baru lu hira pajupang nama naruhot goto ko opusante. Baru lu dia mungkin sekali boleh sosial bagi bulan dunia. Dari termobi di Ito aman Marcel. Odo nungai nagawe ama ito nga tongan bagas ni opung si Marcelo. Silo honok kudu ko bere. Ingama pipi akai boto mo. Pino pari boto nabeot. Sana anak dua guru sa be. Dari tolu. Sana paupu sa nana. 4. Sana sa paupu sa guru. 5. Sana mau ku namar hamarangi. 6. Sana mau ku iboto ko parang edana. 7. Atar sa kanima niya namang baru Dito, iboto terbaik kami. 7 ka Raja Nabi. Dito ma. Dari Raja Nabi. Itu saja. Banali Raja Nabi lumulutuk pe otik sosadia na terpatupahami Raja Nabi si diti si gompa kolang-kolang parong na otik sosadia na terpatupa dia kapau bere mohon panampo Raja ini budayang mapina subra atau mo lubuti di hamu seksi perhobas tulang tamasok baik kamu obat susi ya kamu permusik nabi
sa 10 jari-jari per 10 sari sa majuso. Boleh untuk pengalaman Raja Nabi. Bane marohan Raja. Ewa yung itu. Jalo ma somon dosyo nila polmo. Itu apa satu na Raja Nabi? Jalan. Jalan. Boleh ate matutu yamu dari nabi saluh. Jadi Ya terus di audo ikut. Pandai bolong di pasar totong itu lau audo. Wah itu malah. oh iya, jadi dosa aja Raja itu. Orang Wah, masa jalan betul lagi itu dah. Iya, seyo. Siu tulang tadi. Iya. Asal itu maksudnya. Hasilnya memang dosi rohan dosi. Iya, kembali ke tempat, jalan. Buah-buah mau, duksi dong tulang nami barang si majuta, calon nami maror ni bodoh tulang nami seturi. Doa bodoh ni hari nami, datu bara, bodoh dos rotan Raja Nabi halal pertikian. Tong mangihut ula-ula nami nama-nama. Balika bagawi maingna tu dako sitaduan. Ari una gawe do markasihan ala nu mata kasaw masih sahat solu sahat batu hutian. Nunga sahat ulang dia pada ditikian 5 ulang pasar majuan di botokon. Di pasar tamu tu hami tulang muna. Sesa mai tau tu banggabian saat tu bar hora. Ibe bar musim nami. Musik. Kaya mah. Pagi hora ka. Nakinga ka hurok ko pasipul itu dua. Ang baru, pasal di dua ang baru. Sila bawa. Nakingan ila kamu dosi hol tu hami. Hami ada dorongan tubuh nami. Pas tahu juga tubuh Tidur Raja Nabi. Ya Zulu ini di BE. Nas rumah tu studio. Iya. Kamera ni mah, kalau tulang nami satu satu bara Maju tu. Nakabahoran masahan mata ni medyo tua. Emis na batuan ang napagdilaban siguro. Di bata na nagtua sa loob na kahamon ni Barorok. Maju tu. Nasa baligamay na batu ni rumah dan gabi batu ni Zobo. Mga gabi ay napuro namin ang sa rumah ko. So gabi maamuat kong pinagpak na magposok. Maju tu. Sa ni Zobo na sa tibotean. Segala.
Jadi mulia tema dihita namar hamarangki namar dongat tubuh sian bonanyari marga datubara ala nong dusro hatta songon napasahaton hata turazani hasuhuton apale diopason ima marga siahan. Jadi molotumpe sahalak na magkatahon adong hata na magdoksa da silopakadong dua silopapuli molo pe sahalak na magkatahon sudi na hita manulupi diyan kanawin. So nganima dihamu sa luhut na bona ni hasuhuton marga siahaan ima pinokparni pahupunan ibu nami dus marhakta hapiahan ni naubati kamu mengaturkan ni narhanami ate Gabe punoli. jadi tong do perhiten di tangiang yang kalek kulo ibatok melotumpe patas kami ulus nahabal ulus sitorok rampo hata nila jojo na magdokon asa gajangin na urat ni badan alay hapal do ya urat ikonji ulus na upasal kasi para seromay sa paras badan amat tadi batama na magkorasi konji semuanya diteraku sa dikata siyan bonanyari mardongan moliade on nadadaban bisa na musim Sama hula-hula na orang ki Purba. Ubi terus sopi ke kami harus narisun batu kelas baru kamu dia yang baru Kelas turun nami. dari tunggu so katanya bunani hari itu hamunan panduhan nami hula-hula namarang nama-namarang ang dia pantinangi di bata palpinigi dia kapangiluan ni salu naka orongi hula-hula muna mga dia nakapaso-paso di dikyon postorohan nami itanyang nami saya jalo muna may sugot ibu dia ni na poronduk to arawono to pada dia pasutinan jadi somon buat tahu maparjulo sogot buat nami sogot ere na marluduk sikak neman ang sipir matonti saya ibu matau akan dari pasamotan ang kalian dihamu na didaringi na poror asimaruan ibata pasaut matong Tuhan. Jadi soalnya ni mana kata di firman Tuhan dipirmain na pokti baru mapasalokan. Saya firman Tuhan dingu, saya jomuk dalamnya kapangobuan. Inilah tahu yang nami hula-hula nama hamaran. Jadi hula nami mau yang sisa, kada hula nami hara. Alarong buha mo naman hamaran kita punang isi bagai pirmain na dulu pagilingan. Oras na mo naman hamaran. Buwing ka mula nun ipatong tayo buhay hamuak ka naman hamaran. Dari asing maruan ini batay tadi udah diului mah isi natur si sawe. So ini mah mau lompat dohan nabi hulu-hulu nama nabi. Jadi kalau mana ini mah, tenang mah kita sama. Tuh ini mah pasal kami betul bora tulang nami seturi. Dong na pinagmana. Molotumpe, terdapat tayo nakataw pulos na lao sa pasakong namin ito hamura dari magbunong namin. At iba mo tayo ang bulos. Jadi molotulos. Natahatay na tuwari sa habi ko na tulang numar na siya turi. Opa. Datong masakon na nilo ni Bonanyari doon, hula-hula na hamaran ni. Habu na ang buro naman natin honi. Hami mana mangkor ka tulang berju. Oo, ang buro. Oh, mau lihat deh. Dustro antan non, atur roni amani pasti ya deh. Di dok, abi. Saya may itu buro na pa. Baru na igongkong madong kapaupo. Oo, saya may itu ang dini buro na yon. Gabi, Saya may itu ipoto na kaling naidana. gabi. Sonong mana notik alisya pura tulang kamu akka baba na makinudo ma igijak. Atur hono ni dah. Mau jadi dah. Kalau guna tulang do kamu haroro muna. Sangat do kamu jala sangat do ka kendem na yang buru na. Do ono iya. Oke ma. Boy ma. Kita aku amani pas. Oh sampona tulang. Sampona tulang para haroro. Apa dulu?
Lima kasongon ay naman dulu mahititan yang muna. Asal itu batu pagkabi penurasan tuhami antara jam pergelemon. Dasoni magunang poros ipagidon. Firma tong persabuhon namin maghititan yang muna. Tupahon niya mata na matua di batas. Alani raja nami yakungol ni. Nung araw mo masatun ada. Ima ulus na kaca istor rabu maghititan yang muna. Agya betong kaca ngumur kanita kayo kanita horas. Bagaimana murah kami raja di pergelemon. Alani kau memahami. Nalawa marsopa tu dah koni. Kamu tulang nami pun nami. Asal ada mahamu oku ada mahamu. Pasatami ba pertikeno to amu ujung ina mang ma do dengan kalai pasatami majolo tu hula-hula na marang-marang purba. Cara banget Sony manang hula-hula na marang-marang purba. Pasatami pertikeno to amu. Nabi majalo oras. Mau lihat gulang madi pasaroan nami tu amuna keluarga besar marga siaan. Pro amu anu ami saluhula hula-hula. Asado hono katulu songona dan nama tuai. Nihutur may nadak-adakan ka ini. Pro amu yan ako lang ng sobra hula-hula muna. Ihudo mang do pwede. Tapi di las niro amu na yan mang muru. Di basa tamu do juhug na magsaudaray do mual siyo-tiyo. Ang giya matutong songon manyo mihada na do-dua. Bago do naman ato, do naman niyan. Oras maami hula-hula muna na machalo. Paganda na maalis. Kaya mula si kami na mga yan. Sa solut, tinukutupoten na tumaras. Saan may natulungin ng ulo. Saan matulang gabihan. Kung saan man oras-oras. Mukhang ng polo, ujungan namin ma. Ujungi matulang. Gabi man sa oras. Ramay na mga ujungi ate. Siya turi, kami ang tulang. Amak pande nami. Pinahumain ng mga tiyo, pinagtutunan. Kaya damang na si tiyo-tiyo, pas pulo. Gani. Go.
hamuna asa dohona masongon hatan yang batu nama dok alang baru asa ini silap batu matong kahulu ni jerman atorok bataro silap dua dulu mahit matong kali paroro madu tu Raja Nami. matong natin opa dari manis mahit tong ambo inganan na otik susadia nomor ludu kita nami itu hamong guru nami tuhat matong nama gogi pas pasuna Madu tu. asa marak tong nauli pardong adu ringga aku ni nomor ludu amang guru puparan ini ya guru kon molo tupe sorisa musde na potanulos las maroham na disete asa songon hatanius masih honokku asa apang metong di jolo suluk metong kepanuhatan horas mana guru kunang jolo sa rumah tua nangi rumahmu tu kacang nimurna oparan dan okuli kami tuhamu sada mai tu lain nami doa iboto nami Gabi. persadama tu boruni na borukon Gabi. dua dapat duluhon sada mai tu bawa punai manang nami Gabi. siapa pusian anak sada mai muse pasang gomat tu bawa pusian boru Gabi Raja Nami. jadi molo tumpe songoni molo tumpe songon dia non ulos na si paton nami tuhamu pagparin ni amang borukon tipis manang hapal las marohamu namang boru jadi sautik naya dorang so pasang tami uloson namang boru adong siga honok ku sautik tu naik ku siahan songin ang ibotok ku si Marcel jadi di naik ku siahan do ibotok ku si Marcel ulo tangi-tangi nak kanisian riwayat hidup ni daborot hamudo nagabi ama dohot ina ditong-tongan di program besar siahan khususnya meidi peparan itu Marcel ala nilai dotam itu ikut jadi ama sikutuma mudoh ina sikutun talaho pasadahon aka peparan na borukon asatu daruli hami di berita horas song-songin ang lekus dijak dohot ibotak kusipeni laya dijak dohot to ito opini Kuhilala kami do pakai namuna tidak mengurus na boron mulai siang na magsahit na boron sa ato na marujumulu kami na boron namin na ujumulu sa rumah tuon at dorang sohun kita kami doktor namin managodang namin dihamu bukan yang sudah merkasihan arzumobi may diamat taraja yang atas orifada lalian lalulo akan yang batu nama dokon tangan dotong botohon dari jari ujung melu jari-jari son kami hula-hula na poso merekam lang meroktor ati bohanon na adong narong lebih jumlah ay maserta biang boha siajur mula-mula tokpa siajur mula jadi ay maju amang odang mula-mula nas baru mutu godang sopa-sopa ati namas odang mula jadi
Karoro mura raja nami. Ibu kamu nak ke soal ayam nama ludu. Mari kita tanya muda dari raja nami asal itu pengkabian ludu nak perhorasa hari raja di Pagoromu. Nah soalnya bawa nasi begitu ni asal pun patut Oke, baru-baru pasalongan. Pin patok top dinami. Dan sudah ada tuh, pada putun hula-hula. Napa si bayar Indonesia saja? Ada titik masih apa? Hodong naik nasi rumah. Tu Saudi penyosok. Udah anak poso, udah dihokai me, emang buru, asal kalau masuk nanti nama itu nama dokon, bulus nih buru bah, homek tomat, dorong nih buru banggabian, orang sebelah kami orang nih udah nama jalo, tapi mbak kait sama dia mau, emang buru nanti nama ngayo, mati itu berpikiran emang buru, izin mah, nanti doa kesehatan. Laso ni mah raja nami, hamu mak, sepuluh hamu mak. Mau lihat emang buru, pati kami, ada nih nama tuh nama dokon, Yodo tahu si mereka rucung, dorong nih pada apa? Nangso hurak tong ay bodoh. Baik. Baik. Asahan. Pemerintah Pak kasakan. Asahan. Nasoni mah hingga pengalaman panatahungan. Dari lebih kami raja nami di Ison, orang ada sudah. Bayar sistem beda hutan. Melihat mak, tapi masalah horas. Tahanas semua. Bere nami, bebere. Dua dapur, tapi masalah horas. Ang
sa pamatang namin. Songsonipan ni Tuhan di sa luhut agkaulaon para daton o partulon namin sa dariyon di pasat kami matubagas tangamu asa homa na majongjong ijala homa na margubyukan dabi maliamang nabasa natoktong niyan dito nga namin sa luhut na marsanga maho mga sauna na mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin asinirohan ito kata Jesus Kristus kolong sa tiyan di bata ama do parsoran ito ni Purbadia di mana madungani kamu sa luhod na amin. Sama solo. Jadi songonina dihita asuhuton nani pasti atur homa asaujalo haroronya kadongat sahutata do akaburta amin pasti ya Raza di dongat sahuta, raza di buru, raza di dongat tubuh, bere dan bebere. Tupa akka silas nirohan dan elehomu Tuhani bonasuton. Las marohan amin si mola jagudang masyana mata di batama jaludama kapasupasu balosnya kadauli nabi nahemu Tuhani. Butima serta bonasuton.
Pinasaha matikyo turia hakai boloboy na sa mahamuraza nami siya pangulo ni Huria nami Katolik hala siya sama-sama Huria doon mo na roon naman Huria Katolik Huria kaya kaya siya dulu